itu tuliran rong hang kaninji ko lamba kar melong CM dia lagi long le amidul hai lagi tribal dum kali non tribal dum shotke ku salam kaninji pulo pengla tahun komite putra kala sonthok sia jaga ning ninje pula mar yulang lahai tahun komite ben thanks ke rupi ne lagi kar dum kali lagi non tribal dum no salam lagi ku pulam ta penang dum kan so muda keno la so ordara long ke tahun komite ka diklara ordar le non la pengela so New Land Policy 25 January ka diklar ko alu long le pusita takat tribal non tribal takat togawi number 1 la si tribal no lage tribal dum kan kali non tribal dum hachot pu lage la so classification ke takat agi number 1 number 2 ban ke karbiang no long le ma si takat non tribal dum pham tu amidu kiru mal ka chok si athema ke takat 6 area long le rights kan tu lage non tribal dum ga agi porsi non tribal atau masih so midu bala so premium bala so revenue ke hang choji putu dera pang hang gitu kar belum sem kan je lagi chok chelo masih so lamba alang ni mana ko chi withdraw tu ni kusi ni tu mangke demand ko 23 la so order tengpen alang ni tu ke dendu ada revenue la ka premium ko rat ham chi wo tu at ni kusi ni tu pini mai ben kerang ke mai ben tu council mana chuling rilo rat para chuling rilo je so reda tengpen nak kita untuk tangka cahanggan tunang ko lapen autonomous council kan pachini pon lepot ke lageno je la so ordara bang officially na itu check sel si big bang milito masolen polisi ke sel nai ko kache song make intong be tahno la sila so ko takla am so se non polito ma in charge ka roman sa ko ta medu selang ni intensif ko digi kon den sing julma dan kuli lah hello 25 June so ka pekla notification ke si effective isi notification order ko sin puja mini alam je puta ke karbiang autonomous council pen on puta long le belanga puta medu ko son panch rungi ma ko son si claim nai ma ko son si pe baat ke kom nai ma ku la so regulation ka se maranga jong si abelan ko tangte Ladakh longle ador kape bat pen anna mamu pen chenglo ko bange karbiang autonomous council isi resolution pen si claim ji stanon da ka theklang we dason notification bange karbiang autonomous council isi resolution pen pe kan apo se lagi si defective ni ko bachok ji kini alam me puilo alam to lada New Land Policy awe pulo New Land Policy awe pulo aban ke to lo akimi awe ko si pulo mati aban ke to veklo अपना ऑर्डर लो माता इंटरिम ऑर्डर मुझे till new माने New Land Policy बोलते आखिमिया ऑर्डर कपे क्लांग ही अफ्रांग इसे ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर बता नहीं बोलते लगा पुलिसी लो अब उसे तुम अभी को बांगा तो तेरी लगे चौक चीक उसे नमी नहीं करना लापेंगे और बांगे लाहाय पुठा नोटिफिकेशन पिलो कॉपी मोखाता वाइड पब्लिसिटी कर देंगी अच्छा रात से वीडियो के पीनेंगे राज प्रीमियम पीनेंगे नॉन के दाके मोंदोर डबान पिचो एरो तो मान पिचो लापेन मोयदा डबान पिचो लगे चौक चीक नमी लसे अफ्रांग तमे अलग तुम एग्जीक्यूटिव कमिटी पे लसन काचिपेराय पे लाहा नोटिफिकेशन पिया मोखा चिलांगो दा तुम चिनी नॉन के दबोम सरकार अतु कचारी चुनिंग 2020 चुनिंग सिलो लासो से तमे ला तुम लासो प्रीमियम lapen khajana kapabat mukha tu isi resolution pensi laso kapebat kapekoma asai ke den lasila tum na bange isike kachetini lone mate ke thekthiro lege purkheda lo seda lasi pini yasisi hamra district committee hin plan itu putat karbiang autonomous council man kachuri la helo prabjin pen laso putat isi resolution pen la bange chubidro ko pura sabansi itu kawar bilo autonomous council man demand bilo Lihat, nona kimi karbiang long laso angkang long dirija semedi hamil sakti malam si kupo tahun komite lam se niye po athela tahun komite ba sera ba ko pina ko nona kimi ke jiri kindeng long jengkha bothak langso umna fera long kimi si tahun ni se malum ade municipality board pusi non ba ge lo apna tahun komite pulo municipality seta alam ge simet long tan lipuya ke la helo je karbiang autonomous council tala isi chini si me je rat aning hang he pin basi non ke theklang bang ke jengkha jiri kinde bothak langso umla fer bang bothak langso bang aja rat to ning hang sa umla fer bang rat bang ke ani lasi aning hang he pin pe
rada so phan so ki pibor I tu akenang so kali bin kan si ki pibor ko lage chok che ku tu pudami hinia number koilo town lapem town committee lai ka prek prek hom elongadin town le semari puta afang pen area survey asi la so la isi resolution pen si la declare nangi deng nangi la so se town declare nang ko la so town ka solaya fansi administration lo town committee aku la kim nangi hala phanta lata by isi resolution pen si la bangge pangdak nangi ta non bangke di chinya teng bangke hawan la pe jasme ke jengkha la pe jadi kinde bang ke rat ke chini ma chini ni la sini le pui ke la hello town committee le semari ba town le declare ji pusita jasme ke halas area locality amune ani hang ne pe dengne le pe chini ni no thanga chini pin be awareness ave pin ban town committee kim dam lo town committee declare that na fiwe longle phelang ami du ko pe ba la so bang si rar phani si apu along ako adi ke baran tu pen job rar tu mano thiriyo la sila sala system sala rong bang ke kar be no termas council bentle de si ini ha tapen rar tu ta la non bang la di bang ke taun kumti binang ne usi kecewoy tu nangi pu hanse rar tu ta kachekon sila sala di pulote termas council pen video tu de nangi usi pilihin long aso kalida da tum hancot pusi alang linai thak labang solam puthan ali tum pilau pui ka labang la hello mo pen ka ve kolam sala tu tumati non mangi cm ka gi po bangke la ke kar bi tum han kali pu non tribal la tum han kolam si uta polisi bang da veklo sita doctor chok chi pusin li puji athe kar bengo autonomous council rules no bangke longle belar puta ke non tribal la tum han ma si da ka chakong ni pona non trading license tang ho baku punya kuti wala tang ho lahaya la provision ke du lahaya bang apo si lage longle phelang lo or bang ke non tribal ko alam the masi da ke abu de latak chok chi pusin itu dia sikpen pujam lancar